баъди оператсия хел шуда дард дорад хеле ягон дард نه دردش نه چودر دیداد نه هیچی نمیشون 10 سال بونیش کردم тамоми падару модар ҳамаи дарда таҳаммул мекунаву дарди бефарзандира не ҳамин хеласай модарҷони азиз ма ана дӯстони азиз и хайр аз ҷониби бародари азиз мо падари азиз акай дамирҷонай хотири барномаи мо я лайк комментара дареғ надорен наворо ба дӯстон ба рафиқатон падили сакне ки анаам хеле соҳибкорҳо бисёр шававу мо бисёр нафарро тонем кӯмак кунем. Ассалому алейкум ака Абдуллоҷон. Ва алейкум салом ҷон. Хуш омадӣ борига. Биё биши. Мешар Аҳмад ака вақти шита надорум бахшиш медони ки ғарибӣ хай кор бори сурсо. Ҳамон масажкои закас кардагӣ маро оварди. Бале, барои худ гуфтӣ на алҳамдулиллах. Не ака Абдуллоҷон, ман дар ин дунё барои худам ҳеҷ чизе намехоҳам. Ҳар чӣ ки мекунам барои падару модарам. Барои падару модар. Ҳамаи як масажка Як хуб ҳастан мегӯяд ки қимат беҳимат нест, арзон беиллат нест. Инами хуб беҳтарин шай. Ия ҷона. Бале, бале. Ира тавсия метем барои падару Барои модар. падару модар акам хубша тавсия додем. Эй машаллоҳ, ҳазор омад. Ана дӯстони азиз, метавонед ки ана масажкаи хуба барои падару модар аз анами дукони мо, дукони зиёратшоп дастрас кунед. Ҳамин хеласт як Бале, Абдуллоҷон. чанд намуд шаю неки бародар ҳами хубш ҳамия бародар. қувват ба тавонӣ метавонед аи харидорӣ кунед. Наметавонед метавонед бо арзонтарак шаста аи харидорӣ кунед. Роҳе ки ба падару модар дар ҳар як адами мо шумо дуо кунад. ҳазор раҳмат. Ина номеро боварӣ ака Абдуллоҷон. Роҳиш ку дӯстота. Ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони Сомонаи Раҳим продакшн. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам тандисияту хонобод ҳастен. Имрӯз ҳузур дорем дар ноҳияи Ленинский район, дар маркази баленсаи психбаленсияи касалиҳои рӯҳӣ ба назди як падар як модари азиз омадем ки тӯли чандин сол пеш як фарзанди индивалид доштанд ки аз ҷошон ҷумида наметонистанд. Мо як навор карда будем. Имрӯз бо хоҳиши як рафиқи наздик барои мо гуфтанд ки инҳо боз ниёз дорам ба продукта аз ҷониби бародари азиз мо акай Дамирбек, бародари хайрхоҳ дар ҳаққаш дуогӯ бошен. Як хайри хурди мо барои ҳамаи оила. Ина падарҷони азиз, биё салому алайкум. Ина дӯстони азиз, дариҷа ина. Алҳамдулилло. Салому алайкум падарҷон. Хуби падар? Тенҷи саломатӣ хуб. Шинохте нохи? Омадагӣ будем. Духтарчаатон то ҷои мо метонем бандагӣ кардан. Аллоҳ ҷоша ҷаннат кунад. Як сол шид? Як сол шид. Ин хайр ай номи бародари азиз мо акай Дамирбек. Ин ҷайна руғанай, ферена, қандай, бо иншааллоҳ ки бринҷай, дунави бринҷи майдаш. Хуб айда барои шила мекунӣ падарҷон. Ина тухм иҷода ина макарону чин барои вай кардан. Ана. И айсо ки шоҳинҷонро биги биё. И колбаса ин ё ҳамаш барои шумо падари азиз. Карчикара биё. И барои чия ки дӯстони азиз анам хел сафи соҳибкорҳо зиёд шававу. Ай машаллоҳ. Ана. Ирам биги шоҳинҷон. Ай қаншазана. Ира биги. Бринҷи калонам бидан гирифтагӣ. Бақа. Ичай. Гарох. Ин нас эчи бидан гречка. И қопча орда биги метони? Биёра. Ана дӯстони азиз, и хайр аз ҷониби бародари азиз мо падари азиз акай Дамирҷонай. Мо метавонем ки назди ҳавлии шумо бидроем ҳамроҳи модари азиз як суҳбат кунем. Иҷозат ҳастай падарҷон? Марҳамат. Марҳамат. Дӯстони азиз моро ҳамсафар бошен, я лайк комментарияра дареғ надорен иншааллоҳ. Ҳозир мерем ҳамроҳи модари азиз ки тури 11 сол умед дошт ки фарзанди ма ба по мехеза. Имрӯз ҳама умедҳо барбод рафт. Яъне тӯли як сол мешавад ки хоҳара ба хок супоридагианд. Болои ин ҳама ғаму дард модара давлани задагия як даст қати миён шоха. Як ҳолате ҳаст ки дӯстони азиз модар биҳишти ноёфтанд мегӯям. Ба ҳамин хотир дар ҳаққаш дуогӯ бошен. ҳозир мерем ҳамроҳи худшон суҳбат мекунем, аз дарди дилаш бохабар мешем. Машааллоҳ дӯстони азиз, ина алҳамдулиллоҳ хайри бародари азиз ина омад дар ҳамиҷа расид. ина чӣ қадр ки гуфтем дар ҳаққи акай Дамир дуогӯ бошен.
جان ما میتونیم که همراهش ما یک دو سوال تیم اجازت هستی ما طول چند سال پیش همراه شما نوار کرده بودیم عیناً در همه جایی که شما خوبین فرزند شما بود یعنی یک دخترچه نازنین چند ساله بودن 36 36 ها 36 نه خونه داشت نه در داشت نه چودر دیداد نه هیچی نمیشون 10 سال بونیش کردم هیچی درچه نیفتم آخر ای دست دادم اینا ای فکر چیده چیشید خدم اینا چی چیده اینفارکت خیلی غم فرزند همه چیزی وزمین مادر جان نگو انشالله که چنانه که پدر جان هم دین از همه با دردی وزمین پدر عزیز دارد مرد بسیار درونکی میسوزه غم و گفتن نمیتونه به همین خاطر نه اول پدر جان اجازه هست یک بار ایشما هم گریجا داره نه یک بار دیدن ممکنه بعد یک پرسه یک بار دیدن ممکنه اینا دوستان عزیز نگاه کنید ایرا بی بعد یک پرسه این خیر شده درد داره خیلی یگان درد میکنه اگر هوا بگم بکن هم میسوزم میسوزه ها این خیلی دردای وزمین الحمد دکتر رفتی چی گفتن یگان جراحی کردن در کار تو جراحی کردن در کار اصلا نه سرکه میمونه گریجه زدگی برآمدگی ای بعد من بعد اپراسیون خیلی چی کار میکنه چه وزن یکی بعد باند اگر که یگان صاحبکار یگان نفری پیدا شود جراحی را به گردن بگیره رس خودش بکنه اجازت میتین که همین جراحی را گذرونن البته برای چی ها شاید که اینجا پر نفرای هستن دکترای هستن که ان شاء الله که کاری خیر میکنن صاحبکارای هستن کاری خیر میکنن در وطن خودمان ان شاء الله همین جراحی میشوه ها میشوه در همینجا اینا دوستان عزیز یگان نفری باشه الحمدلله اینا خیر جوره هر وقتی که پدر زنده در حق اون دعا میکنه ان شاء الله بهتر و خوبتر میشوه مادرم همچنین یک عائله هستن که ما طول چندی سال پیش اومده بودیم ماه رمضان بود اول دختر شده بودیم به نهایت غمگین از همه دردی وزمین باز میگم که دردی فرزندای به همین خاطر خداوند درد به یگان بندش اشانت چون که این تمام پدر و مادر همه درد تحمل میکنه و دردی به فرزندی رانه همین خلاص مادر جون عزیز ما بچم من دهنت صدقه گفت بهترین نگفتی بله مادر کوچکو کنم اگه که سر زنده را به گور برده نشود بله بله فقط مادر جون در حقش دعا بهترین چیز بهترین چیز اگه فهمیدم که دیگه سلامتی میدست رفت دیگه فایدم نداره هرچند غم خوردم و غم خوردکم غم تیور کردن نتونستم با فرزندای را دور دورم آخه برای مشکلی نمی زندگی میخستن رفته دختری با این ولی دورم گلوخانی مود چکا کنم بچه الله نگهبان تماشا مادر جان ان شاء الله دعاگو هستیم یگان رقمای تلفن خود داره که بمونیم شاید یگان نفر یا دستگیری تون میکنه یگان سومک میپرته یا یک مثال میان ای حالتون با خبر میشن اجازه هست پدر جان مونم شاید که پری صاحب کار مثال یافتن با آسان‌تر شوه نمر دستتون در زنگ بزنه برای سلامتیتون برای دستگیریتون کارترم همی دوره تلفن خونه در کلام پدر آیا که مرد آخه بله بله الله هم شدراز کنه سایه سرش خداوند سرتون دور نکنه این هست که همه حکمت همه فیض و برکت ان شاء الله نه همه کارمون بود میکنه اگه نه جون قیطه نمیتونیم سر زنده را به گور برده نشوه بله مادر جان چیکار کنیم اکه امید به زندگی میبندید تا وقتی که خداوند وقتی که دودگی برامون برای زندگی کردن وقتی که بوچید با هممون میریم همون عاقبت هممون زیر خاک با هم خاطر امروز درباره خاکم زندگی خوب کردن در کار که پگه عذاب نکشیم ان شاء الله برای میگن که ای خاک اومده به خاک میره بله بله مادر جان برای همه این خیر از جانب برادر عزیز ما یک اکای دمیربگ میگن بسیار برادر خوبه ان شاء الله در حقش با دعا باشین یک شمونه بسیار نفرها را هم خیلی دستگیری میکنه در این کار خیره بگردونه خیر کردگی شو به درگاهش این دنیا و دنیاش عاقبت آباد بگردونه جوش جنت کنه مردهاش رحمت کنه خداوند ای فرزنداش سیرش کنه سلامت باشین مادر جان سلامت باشین الله برکتون که پدر جان در آخر اگون چی گفتن یک مینداری بیان میکنین یک وقت نخش میگیرین چه خیلی کی زیق میتونین پدر جان در نام جانم امروز شاید که تقدیر قسمت شما باز تغییر یابه از همه درباره انسان بهترین چیزی سلامتی خوبه سلامتی که نباشه اگر تمام بایگری باشه نولای یک دعا خوب میشود تمام در حق همین صاحب کار که همین خیر کرد پروردگار خرش بازگار قبول بگردم اون پروردگارش درست چی مراد و مقصدی که داشت در مراد قبول کردن
خدا دولت چای زیاد کنه و کم نه خوان تو در این الله اکبر. سلامت باشین دوستان عزیز. مقصد نوار کردن ما هم به خاطر خودنمایشی نبود که میتونه که هر یک نفر انم خیلی کاری خیر کنه. در هر یک قشلاق هست نفری که خینه کمتر شرایط وزمین داره بهترین میشه. امروز ان شاء الله به حق در حق هم اون نفرایی که تماشا کرده سن مثال دستگیری میکنن مادر در حق اون دعا میکنه. این باعث خرسندی ما که امروز با ما اومدیم چهره یک مادر دیدیم دعای یک مادر گرفتیم. به خدا قسم دعای مادر به هر کس میسر نمیشه. و همین خاطر هم فیض و برکت زیر سایه و یک دعای نکی انمی دو شخصی بزرگ است. با همین خاطر خداوند نگهبانتان تا برنامه آینده خاطر برنامه ما لایک کامنتر دریغ نداره نوار را بعد از برای خودتون پدری سکنه که انم خیلی سرکارو بسیار شوا و ما بسیار نفرا را تونیم کمک کنیم. خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده.